Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Joint Committee ka bala thau kerpang lingba ka kenhun jang National Green Tribunal bala ujor do ba KL Pariat halo ka jing syakta ka wa mentedu na ka jing pentrei yak surok bypass na kli tersi chatri yong riang ha khalai terik na itung aja panrio klahiar ban jurep ha kasin ka balai yak surok juai bypass wa yak ka jing long jing man jong ka wa mentedu ha kani ka jing jurep laidan lang member Secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. G.H. Shermang. U Presiden kaseng khot yakawa mentedu uba kru lam salan ki parian kinong alam bagi dekat kesenjuk wahe isnong jawai ba kiri rang ba kasor jawai nalor kiwe. Ya kan ni jing jurep lasdang nalat kli tersi syadu tri yong riang bala jurep lu ya jaka pentut khendau hakapur ba pentre ya kasurok nangta ka kenhun kalahyar syur khla bani jingo ya kadam mupia kabadai ka benta jang kawa mentedu kabatan umbam umdi seksnong ki badan hasor jawai u Dr. Shermang habai keren bagila patai khubor ula pentim baka jingsyong bisyar kabalalong haka arp kondai terik jemang aja penriu katanat PWD road kladap aya ka kaipot halo ki sinjam ki bakishim henry ka National Green Tribunal kamshim lapriang satya namar baka kaipot kamlong ka basai baling ba ka hukum jong ka NGT ka MSPC biru kalabatha ekatanat PWD road pan siyo ka environment compensation ka bakot lifeway lang apsan hajar tingkah ulai thu baling ba ka jing patha jong ka NGT ka joint committee menta ka kenti kalaban let pensisya yaki bala dep penjular bat pensna penbha bat menta ka di ka kenti ka balai baka joint committee kalahyar jurep bat ya ka kaipot jurep on sa IT situ Yoshua ka sinsyong bisyar ka babut kaban salong hakash potrik nailar araja pun rio. PA ni ka case ka original application 1271 of 2024 hak ba ka title kadai ba Kro El Pariat versus State of Meghalaya and others kani ka case ka balaya ka to ka ni por te ngiladep la form ya ka joint committee hak ba members Secretary Pollution Board la tong kumu nodal officer jong ni ka particular OA tengi ladep ban inspect la RC ni ka site kat kumki complaints jo applicant dan petitioner tinggal sampai tiga report jongi banangkong bat ba ta hakani hearing ka bala long haka ar pakandai tari go banai me arajar penrio ki PWD ru ladap submit lagi jongi action taken reports handrai hakani honorable NGT company yang hon ye kani report namar bagi report ki long ke bamshai tiangi ka state pollution board ki direct ban recovery ya ka environmental compensation dan ka environmental penalty ka bangila de impose ka halo jangka PWD ka basang dor kumba lai puwai lak ar posan jar kumta ta halor kan ni la direct bang ya ka joint committee ban leg verify le ni pensisya ya kini ki balade punjulor bagi balade penbah ta kementa ka de singin ka balai sin haba ka joint committee kalau kan her sini ban leg jurib ya kini ki jing sisa ta namar baka ka matter lain ka kam kalau ka subjudice ngamla ban batai ka basya khaman hantre ka inspection ngadap complete hadu hangni ki jeka ba PE hangni hapo khimusning PHE result lawyer ta hadiran ingin submit dai ka report nama ka next hearing kan lang haunu banai agos sipautorik ingin submit ka report jing siti Yoshua ya ni por ta tertering kilawan ki jing ya sendra lang bat ki senjuk orang bak sinong ki fishing association namar the concern party hagaji sabarok haji long ba concern ma any is a environmental issue
Tengila persyang onde tengah taga ko doktor ngila persyang ban war ketika lahar kelenti hakan ko kom ngila ban remedi dan ban pen ko je kini ko man tu na maringi i ba ka siltation ka dan sisa kala ban kata ya jing yo saka snong juai borok we ta kala dan kato ka ni ki jing ya batai ke belong ki basai so hak ba apa ni ke PHE ke pollution board ber water resource ngin persyang ban trelang kumno ban pen ko je kini ko kadam hang ni kanang ba ka jing yo saka snong ka thau kejongi kalong ka babiang manum sa kata hakat ke jing dap siap dap mau te kan ni ngila inya sakamat tingi kimel tiba ka ai ke jing temu ko bah kan long apa siso te ne leong i siao ki kang sunjuk ka chnong siao si on mai just get mo ba ha group po so to yam lang ni to ni jing kle de ta chnong ro we kam ta mi ko am tru yo ko wi la ko siao su wong man yo kat kam inspection ni la ndo stan yo man ne leong iman pun ni kerja yo man baik ki kam gidam man ka wi kelam man ne leong ka pollution control board mo ki man ki okay bagi la M1 jing la man ki kloi bagi ra Yuluti wa gani kejing inspection gini. Ini man ko sai so. To ada kami ni sini berdam. Kalau deman gam tu lah nampak ini yang kesunjuk lah. Habi berkat ni ba. Habi kikia lah ni. Dari bentai bahai miat yang cenong juai warok ke ni ba. Warok penam kami ka ko ko di kan ni. Ko am terus to. Warok selalu ko cenong juai. Te iu yo wang teman i request ai ke sarkar wa. Kad ia miu sia ba ko le. Cimkia ye ni kam kenang wa. Yo le uman kam ko ta ko am keras lo. Ni leong mangai te wang coba noma tos le kau tre chnong ani ma em ginte coba ko ami ba auto ani toma tos ni ro ja to lewa buron ya prasugi media gi em lang chru in ni ga sting singi ne bantau la inspection ni ga kam ha jing to ga order go pa MGT ini kaliang yang ki he chnong ga mo ong ngalam vice president yang sejuk he chnong ni kejak dari perkat go to em lang go ro andre em gi perdi he chnong go se jingai mi wi em lang kena kaliang yang ina ke por wa ai wa gani go wa man tu man go khoi ko suba ko ne wo sa ha ka pateng to de yang i ka pateng yang i go chipat chiporan hi ko dalai ni slai partai andre ko em kami i to ke pateng yang ki kon ki su ki persa yang i go dawan min step min ko wi kate to ka jing yoluti yang i ka jing angnot yang i kam ki wa he ki wa sencari ki chnong ki thau yang i kam da ong malam ni wa gani ka jing wan yang im to du ya ka chnong ki musnyang ni semen leni ya chnong lom karwiang andre ya ka chnong juahi ro ka wi kam ong ba umbam di ka kendi 100% jen ngai an na ka wa mentru di umi kalau to na go wa mongot kam yo ai ko go jingot hadu ndi ka sni le la tharai jen ki yung ki sem ki em ko chnong juai la de bu pi de that beli khmut yong pai up sia chi yung pi chna be pi je clear bo mi nga ka da le man ka por yung le man ka tiaw yo ye te jing je clear ndrei ka jing snyao komen ni ko ai wan lang chrup wa presiden ko khoi wa mentru gini yo he em lang ni wa kam da o malam tu yo em ka jing kermen wa man step mengwi na kaliang ka pollution na kaliang yung water resources na kaliang yung PHE gi bitawan gi department ya em lang ni wa yuluti wa hakini ki snemo do wan wa gani ka wa mentru yang i uman ka ko khoj ko jinger ko yo ka pateng merit mengkawi pen MK mau di ubami ngana ka liang yang ka urang ba chnong ki musnyang na ka por ju komplainnya ju ongai ka PHE bom embiang di umbam hapo ka chnong juai ro wi kam tam i ko lai leng ba ka na po chnong yang i ju kwa awo pa peng khoj ya gani ka wa mentru le udah dap i kendau kam tam he jing na du ochna gi kata ka surok du yoi jing je clear wa pun wa dap sini wa am tedu hadu wa ki yung ki sem yang ile jen ki bi yung ki sem gu em nei ni le ndam gu yoi te jing je clear ta kamo ong piang ban se sin yoliki kamo ong ma lam vice president yang sunjuk wa ka sokar cha ba gu chim khia ya gani ne bentai jing men toy yong pai ba bon malang Kang ada pengenmu itu wa to ni to ka third inspection ko pha na ga MGT mi cái này cái third inspection đó tọ là cái tụi case của cái điều quả mình tu khôi ang quả mình tu đã initiate cái taiแต่ว่าพอฉันดูอี third inspection ในบ้านที่ inspection อยู่ดมัน individual ที่ first ที่ second แม่หุ่นกับ tribunal มันก็มองไว้กับ court แม่หุ่นก็ใหญ่แต่อีมันนี่ก็เจียอีว่าเองนี่ report ในบ้านdur ki submit kale man ki wam dai biang de chna ni ka tai ga
ki debris wo mi kata ke sorok man kita yu tu ki sa tai wa tu dan ne to hadin wada pne ki hadin yo ki mi ke tu ga ya ketika order go menchwa da onga impose go fine ya ga piludi da yiga temat de chimkia gini gini ne jing wan yong gini kini ke joint inspection le man no ka direction yong ga NGT to di direction ga wa u ni nodal officer o yo man to wo coordinate gini department suro the man positive juga da yoi wa to vi vers nyau hunni ne liang yong i wa itai wena kle nei tai vers dang kata ketu ke debris ko tu cha liar kam ha ketu mut de protect ga ne kata ko ongi ga geo i ketu jo technical ya ite mut rap nyau hunni ne ba wa man so man sla ni ga ya la ya pelut por ya pelut poisai cedo cita NGTแต่มันก็บอกว่าเป็นอยู่มัน positive aspects แต่ในเดือนนี้แต่ฮัลโหลฮัดเดือนนี้แต่ยังกินกี่วิธีวันกี่ issues แต่เชื่อมีว่าต้องวันผู้เยี่ยมเลยแต่รังบนkitaกี่ว่า work to be done kami ketika desiltation ha mentu le empunut ku sedang empu emhu ule kita ki desiltation ha keleng hadu entu de poi hadu haini ha mupiaแต่ให้นี่แหละdia discuss แต่ปัญญากี่ก็ยี่ว่าอยากที่ก็ว่าคำกระดำก็ที่ก็เช็คดำก็ว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งให้ตัวแหละ the จวบหาก desiltation the บัวนี่ว่าสิว่าบัวนี่ที่ว่าจุดอีว่าจงดยังก็มันตัวต่อหน้ากี่แต่กี่ loose siltation แต่กี่ตัวมีกี่อุปกรณ์ในภาคกี่ว่ามัน responsible กี่ department กี่ว่ามัน responsible ให้แต่ในภาคการกำกันตัวกี่ discussion นี่ให้นี่ PHE ละองก็อีต่อกี่ว่า use ให้ต่อกี่เตรนะระดับในแต่ DC ละองเงา law and order แต่กี่รอบุญกี่ว่าอย่าเนาะตายแต่กี่ว่าเยี่ยว coordinate ขณะว่าอยู่อีเสียก็แต่ก็ proper solution แต่ฮัลโหลริแต่เสียหุ่นเห็นตัวว่าตัวมา George นี่ก็รู้มา George Sherman ว่าตายยังไงนี่ nodal officer แต่ya kata suggestion ก็ว่าคิวทอมันว่าทอกี่ PHE จะโอขณะว่าอยากปานกี่กับฟันอยากปานกี่ยี่ขณะว่าโอ้อยากวิวปลายยี่แต่ยี่อยากya kata solution แต่สิ่งสุกแต่ว่าเดี๋ยวเรา coordinate แต่ยูรุตีว่ามันกามก็แต่อีวินันฮีอีกามกี่บรูปแบบในภาคอิมตัวกันนี่ก็ department กามกี่บรูปแบบมันชิมีกันนี่ก็บูก็ว่าลังบาก็ยังพีกับ press ว่าkorpat ya ki nong mi khamat gyong ki MLA ki MDC ni kwan ki wa to ki wo pai ni ka bha ga miat yong ka jwai wa chim khia ga ni wa coordinate wa chim phi ni ki wan ki ni ki wa u yo rap phi ni ki how news ne ma ha ga ni ka dan pai intu ni ki chakri sarkar man ki bru sket ki wa yeu ya cooperate de chim khia ne liang yong kamu minister ne MLA yongแต่ยูนิตี้ว่ากันนี่ก็อยู่ไล่ก็จะขมัดเอาย่อยก็ได้ solution จันโนมากันเนื้อกันนี่Mornings are always busy,
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.